Dobar dan. Evo ga. Danas ćemo vam pokazati kako možete utiskivati glinu u gipsani kalup. Znači, ta se tehnika zove kvećanje. Ja ne znam drugi naziv. Probat ću doznat, pa ako doznam to je inače uvriježeni naziv među keramičarima. Znači, kad se kaže kvećanje, zna se točno na šta se misli. Znači, probat ću vam danas, pokazat ću vam danas kako se to radi. Znači, to je inače jedna stara tehnika koja se koristi kod umnožavanja. Znači, tu tehniku možete koristiti ako želite od jednog predloška, znači od jednog gipsanog kalupa, napraviti više komada. I kad vam treba pri izradi više komada. Znači, kalup za kvećanje je uvijek od gipsa. Iz istog onog razloga kao i iz onog razloga kad smo pričali o kalupima za ručno modeliranje. Znači, ovo je isti takav kalup, samo što je drugačija tehnika izrade. Pa onda samo da namjestim kameru i možemo krenuti. Evo nas. Znači, ovo je jedan kalup, vidite kak je debel. Znači, za kvećanje trebaju biti deblji kalupi zbog pritiskanja sa rukama. Znači, ovo je replika onog venecijanskog lava koji se nalazi na venecijanskom grbu i na onim starim vratima, pa je ispod ona kvaka za tuk za otvaranje vrata. Ja trebam 3 komada. Znači, kako sam napravila ovaj kalup? Prvo sam izmodelirala, znači, ajmo reći pozitiv. Stavila sam ga u jednu posudu, nalila sam gips, napravila sam si negativ, jel? Napravila sam si kalup i sada tom našom tehnikom kvećanje mogu napraviti koliko god mi treba komada. Ja ću vam danas na ovom primjeru pokazati kako se to radi. Ovo tu su neki moji komadi keramike koje sam nekad davno radila. Imala sam, evo recimo i ovo sunce je bilo isti takav kalup. Samo što ga sad ne mogu naći, pa htjela sam vam pokazati kako da napravite kalup, kako da iskvećete više komada ovog sunca, ali eto, ne mogu naći kalup, pa sam onda odlučila vam pokazati sa ovim lavićem. Znači, to je lav, onaj sa venecijanskih vrata. Neće vam biti neophodno uvijek potreban metar. Ja sam sad uzela metar zato što u objašnjavanju ću vam reći sve kak ide. Treba vam glina. I treba vam žica za rezanje gline. Znači, idem ja početi raditi jer tako je meni lakše. Ova glina je zamotana samo u vlažnu krpu da mi se ne suši. Sad ovako. Glina za kvećanje nek vam uvijek bude malo mekša. Znači, čisto zbog tehnike. Da vam ne, ako trebate sad recimo, ne znam, napraviti 50 komada ovog kalupa, bit će vam lakše stiskati jer se stišće samo sa rukama. I onda je lakše pritiskati da vam ne otpadnu zglobovi, prsti i sve ostalo. Metar mi treba zbog same tehnike. Znači, ovaj kalup je dubok, znači najdublja njegova strana, najdublja njegova točka je nos od ovog lava. I ajmo reći da je to 5 cm. Znači da naš komad gline koji ide u taj kalup, kad ga prislonimo na kalup, evo, treba biti otprilike, neću reći debel 5 cm, ovo je debelo 4. Ali s obzirom da krećemo iz centra i vučemo na van, prva stvar koju treba napraviti je da treba utisnuti glinu u najdublji dio kalupa. Ova glina je jako, ja si maknem uvijek višak. Neko ne radi tako, ali ja radim tako. Maknem višak zato što taj višak mi smeta.
Sad znam da mi je ovo veličina mog modela koji trebam iskvećati.